Van noi gam tina kuki sate ho zo se na bon chawin jing ka pha Vatlha November ni sim thum Monday ni khuin zong jing ka thu so ngai ki du hiti thu so ngai taw hiti Vatlha November ni sim ni zani Sunday ni khu chun security force on Kangpopi district Kangchu police station hup sunga songlung khusung le vela Lhangjol le wa phung khumun vela a Kaanilei ki bol ho agoma ekar som thum wal chagawa thlau vi nahi Kaanilei ki bol namun chun chuchi Kaanilei ki bol namun chun lobu thum ki hal hasa ZUF komson fiction hon a hal hla ho gamudo vin chule harbek thum to chi bek ni aki suthang sa chu gamudo vin chukit le lobu agi koi Gypsy ni ZUF komson fiction hon a hal hla sau chu security force on agamudo vin hi chuchi Kaanilei ki bol namun chu security force report a ko na ki mudo dung zui chun Kangpopi district Kangchu police station hupsung hidanin ki seyen Miloho district hupsung hilodana hi Melhegal ki patni khu asom thum ve channa separation day ni khu hi November ni sim thum tu ni hla alang le Committee on Tribal Unity ko tulam kaina Sadar Hills Kangpopi district sunga kuki CSO ho Sahilka kukin pi Sadar Hills Tribe in pi ho Student body ho Women Union ho KTC KWU KWWO chule Kotu department lam kai zo sito ho lam kai zo sin Kangpopi khupya Committee on Tribal Unity ko tu office muna tu ni hla alam ni dan nga le chuchi separation day kin gon choman ding o hi chuchi separation day kin ko na pangchi dingen Committee on Tribal Unity in Sadar Hills district sunga kuki CSO ho tepna le head sa na bolu vin hi chuchi kin gon chupu lam milun singsit joint secretary na lam kai ding hin chuchi kin gon aman naw wachun anamulim ta sa ta chapa ta chanu ho gel do na le zabol na a condolence le candle lighting zong ding hi asom thum ve chan na separation day kin gon hi mi pi ho ma nei lo ding o hitan Kangpopi district sunga lamkai ho bovin aman ding o hi kuki te chungchang thu hi pole hoilai mun hi jing zong le ki kum zo jing Food Hills Naga Coordination Committee FNCC tia kimin wo hon kuki Liberation Army led khulun Kla-L thupon hin Donbut vin chuchi Kla-L thupon cho zolenal sim thu chule ki chona hi tin phongdo vin chule milong ho khanglui thu sim ho history su set na ding le zalenam ki ka ki khentel na ding hi na banin milong lam kai ho ki nui si na hi tin phongdo vin hi chuchi kuki Liberation Army led khulon Kla-L thu su cho direct a milong pumpi a chona wa hin chutabang ta agi na ki bol cho Donbut lova ki mo koi lo hilding not tha ba ki koi lo hilding hi tin chuchi FNCC hon phongdo vin hi Sule FNCC hon ase be na wachun tule to a hi chi holoin boina sim ding a good now mun ho hi milong hon khoto na zala kana sense an mun ho chu hi bo vetin agam nei di da danin milong ho chu ki sei vin chudabang thut phon ho chu hin so do vin hi chuchi FNCC tia kimin wo hon ase na wachun history kiti hi ki khel lamdang the hi pon hichi kuki ho hi British vai po hon von pudding na tong ding le thogu pele dinga ahin puilu do hi tin FNCC hon sim thu sim milong hon adin bizing cho avelin ahin podo kiduvin sure kuki ho hi Manipur le Nagaland adinga agam midi ta indigenous hi po vin kuki ho hi milong ho gam sung agam nei dana ki sei theina dingo thani nei macha nei po vetin zong FNCC hon phongdo vin hi chuchi FNCC hon ase be na wachon phalnebeya hungseng lut ho galjam hon gamle go chunga thani na imcha nei povin atum bi akiwai pu na ding separate administration demand bol theine ding in thani na imcha nei povitin zong chuchi FNCC hon phongdo vin sule Kangpopi leting no pal sukit le chuchanpur gam kai sungso kagamo hi tia ase theina ding kuki hon thani na imcha nei povitin FNCC hon ahin phongdo vin hi kuki o kiloi khomna zaumta United Kuki Liberation Front UKLF hole kukin pi Manipur KIM hon milong lubu NSCNIM lamkai hoto ki zatu dila ding le KTM to ta na dingin panala zingvin ahin la chusi toki kaldel chun kuki Liberation Army led khulun Kla-L ho achanga ki vaipu a tilsi bulldozer hon ki khentel na ding ki tu mon ding ate zivin hitobong hin a chon vetin Kuki Liberation Army led khulun Kla-L hothi mo chanuvin sule United Kuki Liberation Army le kukin pi Manipur awa choi vin hi
sangkhat zako som ko le thuma pat sangkhat zako som ko le get sunga naga le kuki ki ka aga le tul cho kuki hon naga hot sunga ga le tul abol je wa ga le tul an ki pan do hi tin FNCC hon phung do vin hi chule chu chi ga le tul thua avela history pod o ki ding agu wa kuki hot cho athu zo victim dana he do ding agu cho kuki liberation army led khulun Kla-L hot cho imacha hi lo naw le amei san manu hiding hi tin zong FNCC hon phung do vin hi Fncc hon Gihna Khaotah hin bol vin NSCNIM kiloi khom na le NSCNIM lamkai lubu ho milong kiloi khom na organization ho zosi zoom suna le chona chule sumin sin na dinga avela chutubang ho Kla-L hon hin bol kiduwa hi le athua sei thlap hilova na sata kile thu ding hi vetin FNCC hon phung do vin hi NSCNIM lubu th muiwa cho Manipur milong hon lengpa lima lim lenglin ta lima lim jingwang chen Dimapur anung thun chen Dimapur airport a alam to ding mi khat jing cha jong amupon Nagaland gam sunga cheng naga ho adinga thula lo hina kichi na khat hitai Pakistan le Bangladesh ki thua North gam kai sunga thilse abol theding win government of India na ging mo win sudokil honchun government of India in North gam sungam state ho thua pe win state police ole central force so ki ging sadi ma omchi ne ding win het sa win hi gamgi nga border security force BSF for singtheita omwa gamgi phata aven bit na ding win het sa win Myanmar akona Rohingya gal jam ho Bangladesh gam sunga jam lut ho cho India gam sunga hung jam lut ding ven na le Muslim thingnui mi ho India gam sunga hung lut diu ven bit na dinga BSF on gam gila apan sata la na ding ven government of India in thu appeal vin hi Imphal West District Hupsungam Lhangjol Game Village Quarter Acheng Melegal Jam Ho No do na dinga Manipur government in thupi appeal so internally displaced persons IDP son ado dal vin hi Chusi Melegal Jam Hon government quarter so ni som sunga da ha chi ne ding wat government in thupi Khaotah appeal hi Hindu Sakho JP ho Hindu Kulmut ho akiloi khom naw Rashtriya Sewam Sewak Sang RSS on thupon hin bolu vin Manipur state sunga elected government Manipur government tundo na dingin adai sa naw thu ho hin phong do vin Manipur state sunga melei le kuki ho ki ka gale tol ho su be na dinga government tha tundo te dingai hi tin phong do vin hi Rashtriya Sewam Sewak Sang RSS hon samnom na dinga panala jing hidani na phong do vin apan la na ho lo thing hle jing hidanin zong phong do vin hi RSS on say now wachan permanent solution kisim do wading hitan ayin la chamnel mo na di ta om na ding wang phat lut jep na laiding hitin RSS on phong do vin ningkum sang ni le som ni le li kum sung sang chun tu kum sang ni le som ni lenga kum sung hin hata in gale tolin phat lam amno hitai tin phong do vin hi Cricket goal se kichep na ICC Women's World Cup 2025 so Team India in kisan taw vin hi India khang thu sima dinga India nume cricket team hon ICC Women's World Cup trophy kisanu tu chung cho patna hinalaye India and South Africa chunga final match a goal zone an changwin chuchi ICC Women's World Cup trophy so an kisanu hitai India team nume hon sangni le som le sagi le sangni le som ni kumchun final chan an thungu win an loting zo po win sule sangni le som le ge le sangni le som ni le thumchun semi final chan an thungu win hi thu so i chan hin ki chai tai thu so ngai ho zo sin a bon chawini ko pha